prilike 2021. godine trka puštena. Najbolje startovao Fan Palast. Da li će ga starija grla pustiti da se vozi? Prati ga Disco Beats. U derbiju otvorila su mu se zadnja vrata, u poslednjem trenutku su zatvorena. Fan Palast za vratom, diše Disco Beats. Kontroliše ga džokej Saša Gogovac. Na trećoj poziciji Akilis. Iznutra galopira Džafi. Sada na treću poziciju izbija Miss Mazi. S polja Šounover sada izbija na treću poziciju. Fan Palast pola dužine prednosti u odnosu na Disco Beats. Treća pozicija Šounover. Četvrta pozicija iznutra Džafi. Peta pozicija Miss Mazi. Šesta pozicija Akilis. S polja galopira Tintoretto. Na začelju Kamen Biri. I iznutra Usar Debove. Ma niko ne pušta Fan Palasta sada. Svi su zapeli. Fan Palast gužva pred gol. Disco Beats, Šounover, Miss Mazi, Tintoretto, Džafi, Akilis, Kamen Biri, Usar Debove. Ali kao da je se otresa Fan Palast. Fan Palast. Druga pozicija Disco Beats. Treća pozicija Miss Mazi. Četvrta pozicija Šounover. Čekaj su malo dali stimulansa, evo i stimulans sa korbačem po sapima za Šounover. Peta pozicija Tintoretto. Šesta pozicija Akilis. Korbač opomene za Džafija. Korbač opomene za Usara Debovea. S polja ide Kamen Biri. Dolazi Niković. Korbač opomene za Tintorettija. Drugi korbač opomene za Tintorettija. Treći korbač opomene za Tintorettija. Načalo Fan Palast. Otresao se Fan Palast. Svinju njiju. Trku vodi Fan Palast. Fan Palast, Disco Beats. I kreće struja u rukama Glogovca, tera Disco Beatsa na Fan Palasta, ali on se i dalje vozi. Fan Palast, Disco Beats, Miss Mazi, Tintoretto. Za sada, tako će i ostati. Fan Palast se vozi. Fan Palast se mnogo vozi. Fan Palast, Miss Mazi, Disco Beats, Tintoretto, Šounover, Akilis, Usar Debove, Kamen Biri, Džafi. Fan Palast okreće se konkolj preko levog ramena. Fan Palast, poslednji napad, Miss Mazi, ali iz daleka. Fan Palast, konkolj želi da se osigura. Osigurao se na vreme, kad ih se svih otresao. Fan Palast pada. Fan Palast, Miss Mazi opet dobra. Tintoretto treći, Šounover četvrta. Peta pozicija Disco Beats, šesta pozicija Usar Debove, sedma pozicija Akilis, osma pozicija Kamen Biri, deveta pozicija. Manir pobede sigurno, 5 dužina koktela, a Tintoretto je 4 dužina ostavio. Učiti teha braći Milunović za trijumf njihovog Fan Palasta, potvrdu iz derbija na 2400 start. Cilj, dame i gospodo, Fan Palast! Trener Srđan Jovin, u srednu džokej Milan Kong. Evo i prelaznog pehara. Jedan se vraća, jedan se ne vraća. Fan Palast, tim Koknija, Revela i Kobile. Njih je dovoljno vidjeti tu, bili su drugi i treći. Jedan aplauz za Miss Mazi i Tintoretta. Pobednički padak je samo za pobednika, njegovo ime je Fan Palast. Mladi gospodin